Božiću u sretanje. Besede oca Aleksandra Šmevana. Krajem novembra crkva ulazi u period koji prethodi Božiću. Počinje Božićni post, vreme očekivanja, vreme pripreme, vreme sve dubljeg razmišljanja o smislu tog praznika, sa kojim se ništa ne može uporediti. Dani su sve kraći, noći sve duže, svetom ovladavaju hladnoća i magla. Ali u toj tami, u toj hladnoći, kao da neko pali sveću i poziva nas da se zagledamo u njenu svetlost. Hristos se rađa, slavite. Hristos sa nebesa, u susret mu iziđite. Hristos na zemlji, uznosite se. Ovim rečima počinje čudesno predbožićno vreme. Kako dočarati njegov smisao pomoću naših jednostavnih ljudskih reči? Kako dočarati njegov smisao i značaj za naš svakodnevni život? Zbog čega je potrebno tih 40 dana, tih nekoliko dugih zimskih nedelja, pre nego što u svojoj svetlosti zablista božićna radost, pre nego što se zapale 1000 sveća na 1000 jelki i postane opet toplo, svetlo i prijatno? Prvo što želi da nam kaže, što želi da nam dočara vreme božićnog posta, to jest očekivanja i pripreme, to je, mislim, sledeće. Koliko smo mi samo daleko. Usred svakodnevne jurnjave i žurbe, usred svakodnevnih briga okruženih 1000 reči, tutnjavom raznih događaja, mi gubimo taj osjećaj. Nama se čini da taj bučni život koji nekud juri, koji je sav obuzet isključivo spoljašnjim, da to i jeste jedini stvarni život. Da se samo tako može i treba živjeti. Prvo što treba da osjetimo je rastojanje koje nas odvaja od istinskog života. Došli smo iz daleka. Govore tajanstveni istočni ljudi koji su došli da se poklone novorođenome Hristu. I mi smo isto tako pozvani da se vratimo iz daleka. Negde se izgubio, nestao je taj istinski život koji smo nekada u detinjstvu tako jasno osjećali. Život ispunjen čistotom, dobrom, ljubavlju, srećom. Izgubili smo ga, okruženi smo zlobom i umorom, zavišću i ravnodušnošću. I zaista, naša duša zebe u toj ledenoj noći, a božićni post govori: ali istinski život postoji. Iznad nas zasija zvezda koja nas uvek poziva na svetlost, na ljubav, na slavoslovlje. Poziva nas da se otrgnemo jurnjavi, da se udubimo u sebe, da u sebi duhovno ugledamo ono za što smo postali gotovo sasvim slepi. Legende, basne, bajke, uporno tvrdi antireligijska propaganda. I dok god boravimo u taštini, u ovom uistinu prizemnom životu, mi kao da verujemo toj propagandi. Kako sve to izgleda strano, nepotrebno,
i daleko od realnosti, i Vitlejemska pećina, i pastiri, i anđeli, i ljudi koji su došli iz daleka da se poklone neznanom detetu. Ali mi smo se prenuli. Začuli smo odnekud iz beskrajne daljine pevanje. Hristos se rađa, slavite. Hristos sa nebesa, u susret mu iziđite. Hristos na zemlji, uznosite se. U tišini savesti, kada spadnu okovi svakodnevnice, mi počinjemo da shvatamo da je realnost koju po navici smatramo jedinom zapravo samo jedna beskonačna obmana. Ono što je izgledalo kao neumesna bajka ili u najboljem slučaju beskorisni ukras, u tišini savesti počinje da sija drugačijom, novom svetlošću, drugim, višim smislom. Pozvani smo da ustanemo. To je smisao božićnjeg posta. Hristos na zemlji, uznosite se. To je istina o još jednoj dimenziji ljudskog života. Ne samo napred, nego i na gore. Ne samo ka spolja, nego i ka unutra, ka dubini, ka krajnjem skrivenom smislu. Pripremamo se da ugledamo prvosazdanu krasotu i čistotu života, dete sa majkom, njih za koje se na bučnoj, zauzetoj, uvek sobom obuzetoj zemlji nije našlo mesta. Tajna rođenja tog novog života događa se van grada, daleko od uobičajenih poslova i užurbanosti, u pustinji, pećini, među biljkama i životinjama. Ljudi ne prepoznaju, a Božji svet prima. Ljudi ne primećuju, a svetlost koja se noću zapalila u pustinji više se nikad neće ugasiti, nikad neće nestati. Oni koji tragaju, koji žive u žeđi i gladi za visokim i čistim, idu ka svetlosti i nalaze je. To su tajanstveni mudraci koji su celog života gledali ne svoje noge, ne u zemlju, nego u nebo, u svet što gori slavom zvezda i prvosazdanom krasotom. Ti prosti pastiri koji su tamo na pašnjaku obavljali svoju skromnu ljudsku dužnost, koji su u toj prostoj vernosti nalazili smisao svog života, i oni vide, i oni nalaze, oni prvi čuju reči trijumfalne pesme: slava na visini Bogu i na zemlji mir, među ljudima dobra volja. Ovo je prvi tako duboki smisao predbožićnog vremena u koje stupamo. Njegovo pitanje, njegov poziv upućen je svakom od nas i glasi: zarad čega ti živiš? U čemu je tvoje najveće bogatstvo, tvoja najveća radost? Jesi li siguran da sve ono čime si obuzet svakog trenutka, svakog časa, tokom svih meseci, svih godina tvog života, i jeste ono najvažnije, najuzvišenije i najlepše? Zar ne osjećaš koliko si daleko od tog unutarnjeg obećanja koje je nekada obasjavalo ljudski život? Koliko toga je protraćeno, koliko toga zaboravljeno, koliko pronevereno. Ali možda još nije kasno. Možda sada možemo izaći u hladnu noć na mraz, ponovo pogledati u nebo, u zvezde, razmisliti o protraćenom životu koji sve vreme isklizava u nebiće i mrak i započeti lagani povratak. Eto, o tome, jedino o tome govori božićni post. Iznova i iznova nam govori, najpre tiho, zatim sve jasnije, sve glasnije. Hristos se rađa, slavite. Hristos sa nebesa, u susret mu iziđite. Hristos na zemlji, uznosite se. Poziva nas da se zagledamo u taj susret, u tu slavu, u to ushođenje. Poziva nas da uzdahnemo iz same dubine našeg bića
da svom dušom poželimo nešto drugo. Ovo je vreme kada promjena postaje moguća, kada uprko svemu ponovo počinjemo da verujemo u duboki i večni smisao života, u mogućnost njegovog preobražaja. Skupimo stoga snage, zagledajmo se u Božić koji nam se bliži izdaleka i u susret mu iziđimo. Božiću u sretanje. Besede oca Aleksandra Šmevana.